Sithanda ukuxwayisa ababukeli bethu abaney'nhliziyo ezisheshe zizwele ngalo mbiko olandelayo. Inkantolo yesifunda yaseMount Fletcher e-Eastern Cape igwebe odili likajele ababili umlisa oneminyaka engu-54 ubudala ngecala lokudlwengula amadodakazi akhe angamawele. Inkantolo ithole ukuthi lo mlisa ongeke adalulwe igama lakhe ukuvikela izisulu wenze lo bugebengu iminyaka eyi-10 kanti umama wezisulu washona ngo-2011. Elinye lamawele liphazamiseke ngokwengqondo. Inkantolo iphinde yezwa ukuthi lo mlisa waqala nokubeza lamawele kwathi uma leli elinye iwele selithola umsebenzi ngo-2019 waqala wadlwengula iphindelela leli eliphazamiseke ngokwengqondo. Umphathi waleli wele ebeselithola umsebenzi wabona okungahambi kahle ngalo wabesehlala phansi nalo elibuza inkinga. Kwaba yilapho-ke lidalula khona ukuthi uyise ubelidlwengula. Icala lavulwa emva komhlangano nomndeni kanti-ke umsolwa ubelokhu eliphika leli cala. Okona kwenza umdla kwelityala ukuba umtshutshisi lona waphuma enkundleni wayotsho kwilali yaseluphaphasi apho wafika afundisa abantu ngokuba inkqubo lena yolwaphulomthetho isebenza kanjani. Bakwazi ke ngokuba lo mntana eve ukuba ayiphelele ekubeni bucacazele umzali lona ithethwe ekhaya into yokudlwengulwa kwakho. Ungakwazi uyovula ityala. Wakwazi baye kumalume wakhe, malume lowo wakwazi bayovula ityala. Ngoku ke sonwabile ukuba esi sidlwengu sithe sagwetywa ubomi entolongweni.